Don't get me wrong ne. Esingizihlalele la eNaturena. Ngithi hayi man cats angithanda ukubhoreka kanje. Ngithi klep school laba bamabhiya laba ngitshontshe nyani 2 black inyana yabo ngikhona ukurelaxa ebondeni ngicicocise nombule or umbokazi uyongipha 2 black yabo izinja zami bayangazi ngithi klep phezulu kwebonda hayibo ngiyabona lapha man kuya printwa ngithi hey ni printela bani lapho bathi hayi sinomntwana omusha umntwana wethu obusha simenzela iroom samprintela nekit ngithi lo mntwana omusha ubani lo umbokazi ngoba uyangibona athi ish le ithanda indaba ngene endlini hayibo baba sathi bamfaka endlini hayibo ubuso ngithi wena buso why ungangitshela ukuthi uza ngapho ungajampeli kapha athi uyayazi leya nawe ngathi ubufuke solo iyahlekahleka brackets bengithi ngiza ngapho abo Jessica nabo Bobby bangicosha bathi mina ngifuna ukuba iBall boy ngithi mfethu lezi ziyabheda mfethu wena uya ngapho athi manje ngapha sebamphela ama black eye 2 namaqanda eye 2 Arubakubhedesi why ukuthi ukhona ukudlala abacanda so the cats man sekuhappy ka ngithi mfethu amarifeli izokusebenzela because nase squadini maybe uRichard uzokubiza yabo athi cats uyangichaza ngoba you understanding ngithi ngisho ngiyahla nebona ngithi lezi sazokushisa manje lezi mina bathengisa ubufuke makeke babe no upuso elithayishane nabo ubufuke nabo police yo Nkosi yami senkingeni.